fit ani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Aba ekeskapa enenenso minimo edi eye ehia ewutuma GH so gano wahala jumedie ena ebre aso semede eba ebebesumu na ebusiafo Ghana ahase ye ade achese na enhyeda nkoso anase yehu bi odo so ebinu masisi ewa amangodo so ebinu makokoso ewa amambebre eso na susu Ghana ha na enhyeda nye ade a yesa huna na se ekoso ubehunu eya kasakasa kakra bi na eno anu no ye de akwakopie ewa embramu na embra no ahwe na ne yie atimi atoye na asundwe aba wo memu na susu sei de akwakwakoye se dodo na hunu se embra no krampo no enya adwuma ewa wo mayi emu enu ti krampo enya de se wo mbetu anamo se wo mbekwakopi mu ewo hompo no mo de wo anu di se makwakotu edwa ewo ho na yaka ede amom na se de enwoma ekwo after during election and after election amaya mame hawakumsen waba bontin di simbia baba betu edwa ese wo ye so much disappointed ewo Ghana fo emupa na ye mampanyi dada John Dramani Mahama ensimbia emre bi wo kan ye no a wo di pa se ye de wo kan na se de mu enimu no ye mami ye kaswampota mu e na de wo gina ye de pray ye for ye MP akonya no de ma MPP amanyoko no na nkunimdie nso so ekọ de maninyame adum enti na komotwetwe mu ekọ so with on other media stations no na wo de etu ejase wo nkunimdie de ye nyame ene emfa ye aseda no emfa emane sanse nkenye nyame a nya de se nkunidie no ebetimi aba ye wo mo afa wodo se wo mo enwuma wo ne so udwuma ne de wo be ne se nyame enhyira wo adwuma no so anya de se nkunidie ebetimi aba enti wo mo made mbo mo boye ne nyame adom a dom edema wo mo ne de ama wo no so wetimi asay everything in the seat wo ye ne peswa eso ho no mo no so ebiem so etimi aboa ama MPP amanyoko no so etimi etu ye franka no ediasi eye wo mo enan eso na eno na wodi nchemu etu eja wo kase Ghana for dinto ye disappointed pa say yeto aba ebe ye NDC for a percentage a wo mo enya ye no was so much close to MPP a no na ma wo mo enya areshomu adodo na wo susu say ye EC or ne MPP for no adwin from your emergency wo mo bebia na wo ma wia abanim de ama MPP for according to ye maame no chim say NDC for no susu say there was a rig of results no and isi no ye no de ekoma MPP for said e be ya wo mo ebedi nkunim na wo no edem ye mampanyi dada John Dramani Mahama nensem bia wo kan ye se Ghana ya wo short memory no afipa no wo hune no na wo ma wadi Ghana for ho ya wo ye so ma disappointed in Ghanaians na no na wodi nintwemu etu edwan o chairman na chese ebra NDC ebebetina akonya ne so ampanyi na the John Dramani Mahama ena na ye wo mo epanyi ebra ye papa na ye na Johnny Vance fifi atamos wo free atasefo asasi esonum John Dramani Mahama ena betina akonya no so wo bu wo man na wo mu se de wo man no ekoye dum so ekoso sajese wo mo enwoma wo mu sikahye wo mu detrehye ye enwoma ekokoso ho kira na wo mu eninamu ye o hawni amane na chese wo mu ekum under NBC amamonu wo mu nyina wo mu ehunye wo mu ekomu ebi wo mu efasa ya unu emu ebi na semampanyi na nadakwa kufadu ebebeteki over after wo mu democracy and after say 2 minutes ema wo mu ewie ye no
ye man penyin na na adodan kwa Akufo-Addo ebetena so 4 years na ne 4 years a obetena so ni mu no nya de se dum so ebi so nyoma man penyin de ba ye one village one dam one district one factory ene de keka ye ho ene de na sekrapu wo mo editu wo mo ho ye che ye free SHS a che se no so nkwada ti mi ko school free ana NDC amanyoko no so se kenya de SMPP betimi ede aba na so ni nyina ya mu no wo mo etimi ye na sa enwoma pawe empuntunyuma akwan a wo mo ayeye schools a wo biebie ene nyoma hospitals ni je se nyoma wo ma yi ama je se wo mai ana se Ghana timamufo ye ho etimi ha yen na se ni nyina mu no anye Ghana fo fe anye Ghana fo ni so Ghana fo hunu adepo bia ye mampanyi na nadan kwa Akufo-Addo ayem na so omutimi senya akokodro me kokoto santinsa eto ede ema eye NDC amanyoko no pama omutimi nya that 47%. That 47 point de keka 1% pan edia no hu sampa Ghanaians we have a year short memory because oya no mu that time no year 2014 2012 13 14 15 to 2016 na mampanyi na nadan kwa Akufo-Addo bebefa year akonya no obu o man 2017 to year 2020 no enka wasenka yentu abano that time aka people for tree wo mu with so many votes enka this time grandpa de Kenya more anka enya mo nka engwogwo ye such simple one anka at least kwapum enenka MPP for enenam ye be 60 something na NDC for enam 30% ne 20% na nka no de ka wo hu samampanyi aboduma na so ni nyina mu Ghana for timi to aba ehwenya meanim ehwe bonsam atikoto aba de NDC for mo mutimi bebedu 47 ema MPP ewo enya 51 no wo hu se Ghana for ampa ye was short memory like ya de enye ye fem ye ya de anase ye boa wo mo empem nanso so se wo ma se nya eye de sakonya no wo mo ebedu e de betutu wo mo nyoma yie ama wo mo lucy ye o mo ye so much over confidence na ko menya wie na enum no ema wo mo parliamentary seats no wo mo elusu ye no so betimi aboa wo mo ama wo mo so ahunu se no Ghana for nya de se wo mo dwen de ekoso num na ewom wo mo de wo mo epe se wo mo ekire wo madwen ekwan bia so no na wo mo eyintisese de wo mo fo mani anto Ghana for eso sanse wo mo se Ghana for wo short memory na se mampanyi dada John Dramani Mahama ekaya na odi ese wo ka enti no nko de wo de Mahama mampanyi dada ne bo de mano na wo no do disappointed wo Ghana for all those were retaining the city de na so nya de ese wo de ne hu ebeto Ghana for eso nam se Bible no kwampo kasa no menka do de no ye nipa na basa we kwampa ama no ehunu ewo ehum na abusuafo wode nsem no esi ewie ye na Ghana for say madam ye ne ye pe ene ye pa ye say ye ya de say ye beto ama we anase ye ntoma we ye make a decision ewie say wo ha oni say wo de wanya retain you sit wo ha oni esen ya wo ba ba kon ede ama eye ebinu jade o kekan kwampo na wa lusu eye wo sit awo bia ya wo wonu ehuna no ebinu so kasa ye no kran anka de wo ka no de eno kwan so a eno no ka wo senka MPP nka wo munya more votes na so Ghana for ewa refio na wo ma dwunwe ha entino emprempren ya na just wo ma jai ena sika bi edi ba ma no that yes short possible time na waje na eno anu ni refi ni ha wo ne na manya wo komu wo se nipa na ensem enti wo kan wo di se wo kan de ya ma me ha wo kum sine de today wo so waje ntwe fa ho anything for break wo too much comment section like videos na share our all social media platform so meeting edi Akufo-Addo sine ye be sane share